Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamoshakele ikhasi-ke leli-ke wenza okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. Songakwenza nje lapho usicindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba ekulethele lona namhlanje sekuvele-ke laphana-ke intombazane laphana esencane-ke isho okusheqisayo laphana nge-ANC incenca abantu ukuthi-ke abavotele i-MK ukuze bazokhipha-ke i-ANC. Kodwa ngifuna ukuthi mina weze ngamdlalela-ke ividiyo-ke yayo le ntombazane izozwela nawe. Sicela kulo laphana ukuthi masizwile-ke le vidiyo lena ungene ema-comment section-ke futhi sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucindezela nebhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Lalelani wengane zakwethu, angikhulumi mina nabaphathi niyazi, ngikhuluma mina nabantu abavotayo. Asemaningi amaqembu aphume ku-ANC, asemaningi. Into engineshow yayo ukuthi wena as umuntu ovotayo ngamhla uphuma nalelo qembu waphuma nalo ingoba wongekho happy ngendlela i-ANC yenza ngayo. Basala-ke abanye, sasala thina silo siyitshela ukuthi kuyalunga. Hayi, kwaze kwagcise kuphuma okugcina-ke manje the whole former president uJacob Zuma. Lalela-ke into engifuna ukuyisho kuwena, noma ngangithuka guys, anginandaba. Inhloso kwakuwukuthi i-ANC sikhipheni ukuze sizokwazi ukuthi sikhululeke. Nangithi alisekho-ke elinye ithuba elisele manje, lisekho elinye ithuba elisele. Samele sovotela umkhonto bafethu, samele sovotela umkhonto. Uma ukuthi nje waphuma ku-ANC ngoba ungekho happy ngendlela i-ANC esiphethe ngayo, asamele sovotela umkhonto. Ungaloku uchaza, ungaloku uthini, ungachazi nje, hamba uvotela umkhonto bafethu, samele sovotela umkhonto. Ngaphandle uma ukuthi wawuphume kulelo ku-ANC ngoba naku mhlawumbe ulandela leyo qembu ngoba ufuna isikhundla. Kodwa uma ukuthi wawuphume ngoba uthi wena awukho happy ngendlela i-ANC esiphethe ngayo, phuma mfethu, hamba uvotela i-MK. Akusekho nje ukujika, akusekho lokuchazela lokhu lokuthiwa nani niyabona. Izinja zikhonkothe bafethu, imoto emile. Izinja zikhonkothe imoto emile, ngiyayi-repeat. Azisoze zayikhonkothe imoto emile. Yabona njengoba inqola ye-MK ihamba, njengoba uyibona ihamba. And sebemfake kangaka enkantolo uZuma, afika ayishaye. Baphinde bamfaka, phinde bashaye. Baphinde bamfaka, phinde bashaye. Hayibo, nilindeni. Hayi bafethu, samele sovotela umkhonto. Ayisekho nje enye indlela esolo senichazela ngayo. Ngicathi wonke umuntu uyabona manje ukuthi seku-obvious. Umuntu avotele i-ANC, angifuni ukuyikhuluma indaba lo muntu lo, angifuni ukuyikhuluma indaba yomuntu lo. Muntu uphambene ngekhanda. Lo muntu nje osaloku ethi nje ANC why lo muntu ekhanda kuthathe kahle mnye kanjalo. Isazobuya ingqondo yakhe. Thina-ke sisaney'ngqondo eyi-right, asamele sokwenza into efanele bafethu. Ungaliyeki iqembu lakho lelo waphuma nalo ngoba uthi udinwe ANC. Ungaliyeki, qhubeka ulithande, kodwa abavotela umkhonto kodwa ulithande. Masibuya kuma-elections vele izwani ngami, abo bonke labaholi abaphuma ngoba bedinwe i-ANC bazohlangana noZuma. Izwani ngami bafethu, MK waya-ke manje. Umuntu nje osacabanga into yabo manje, akucabangeke, sicabange MK.